4年班嘅同學大家好，咁而家袁老師會示範一下咧今次考試嘅範圍啦，咁啊一齊睇下點撳喎。好啦，睇住咯喎。G G G G B D B G A A A G F sharp E D G G G G B D B G A A D E F sharp G G。咁難嘅地方咧就係低音嘅，例如低音升 F 或者叫 F sharp 啦，就係咁樣撳，我哋唔撳第4個窿。而 E 咧就係1、2、3、4、5撳晒，而低音 D 咧就係6個窿撳晒啦，就係咁啦。再撳多次，升 F 或者叫 F sharp、E 同埋 D。咁小心呢首歌咧係有低音嘅 D。同埋高音嘅 D 喎，高音嘅 D 咧，我哋淨係撳第2個窿，後邊都唔撳嘅喎，咁啊唔好撈亂喎。好啦，咁我而家吹一次俾大家聽喎。好，準備。好，聽多次。好啦，咁希望各位同學好好準備今次嘅考試啦，拜拜。